Tu stress, pusa t'endaban Maria, tu stress. Oh, wait, que parlam de la vida. Savet, n'est pas du francisme, la vita. Que dit bite? Quand parlam de la vita, de la vida, que parlam de l'existència. Bade que un verbe interessant. Pramu que vous dise en medich temps néixer, mais també devenir. Cada etapa de la vida que donc un haver naixença. Du cop, bade hou que tapla esta hou du debuten là, com bade hou en curs de vita. Lol, que enquer dit bite? Après, se badem su vida qu'es morim. En occitan morir que s'emplega a la forme pronominau. Question de precision. Que la mia mort, que sou io qui moureixi. Per contra, ne manquen pas de sinònim per morir. Morir ou moris donc, mais també crevar, clacar, trespassar, petar, halupet ou defuntar e qu'en passi. Perché tant de muts per la medice causa? Pramu che hi ha mille faissus des morir. Bertat. Segon la situació e segon que sia un enemic, un proche ou un besti, la perte que serà més o menys dolorosa. On pot, per exemple, haver un bet morir. Tu stress, pas endavant Maria, tu stress, pas all'andare, tu stress, pas endavant Maria, E just abans de defuntar, que disem, per exemple, estan a les darreres o estan aux arpuns. Après la mort, tu, que si podem tornar. Per què pas? Ressuscitar, mais també a reviscular o a revitar, tornar a la vita. Laute, que tornat dise bite. Et per què pas va de un zombie, un mort de pes, un mort sur pied, littéralement. Et que si tornam?